ali slušajući naš narod ne možemo ostati ravnodušni. Prosto to su muke koji dan danas bole naše parohijane. Pre nekoliko nedelja sahranio sam jednu baku. Baka je doživjela duboku starost, ali kao mlada devojka doživjela je upravo ona stradanja koja su opisana u žitijama svetih. Na njene oči zaklali su njenu rođenu sestru i to najsvirepije tako što su joj kožu strugali. Da je ta baka pobegla u šumu nekoliko meseci boraveći i čak ne razgovarajući ni sa kim. Dakle, to su muke sa kojima se i mi prosto na neki način susrećemo slušajući naše parohijane i eto tako možemo im pomoći bar na taj način što ćemo saslušati njihove probleme, sve ono kroz što su oni prešli i prošli, ali oni eto te svoje rane prenose i na njihovu decu koja nisu svedoci takvih stradanja, budući da su rođeni evo ovde na Busijama. Međutim, neguje se taj duh istorije da ljudi znaju da ne zaborave ono što im se dogodilo, jer narod koji zaboravlja svoju istoriju, ta istorija, nažalost, može se i ponoviti.